Keblai pi baro. Ngi pedang subhai pi syakane ketuk kubor jengi upet ngor cable news. Haswa begini kemi ki kubor ki babnia ane kejan miet ngena phaswa skimat pekongsan joko kubor benta ketayo. Wanra Chief Executive Member ka KHADC dek resolution ban persya ek office memorandum halor ke jingti uranium. Bat yatai ki MDC halor ka professional tax. Uba Vincent H. Bala ulong beriu babiang baha banyalam peseng Kongres ong uba Manuel Baduan. Kiu kakam jengok kai pertai gejela ong menteri ketena jengok kai pertai Timothy di Shira. Sedang biang kinong rap kalapanga banet out keba ha katan kaput. Tangki pulit pautan ukenja barat bean ha kesenong lat ulong. Bamdan ki basim kia hap maramat hi kedong pingwat yak surok dobila. Tuat ki patba sya kata masa bam yang plang seamat. Bad penpau ki kena ke School St. Edmunds ya kasap lembaga musical play Evita. Kadar bar telang jang ka Khasi Hills Autonomous District Council kepala sedang hak sengi balang jang tayo pada kini kesengi ki MDC keliatai sani hak baidai bad ka jing pelat patba akiransan social media ya ka show cause notice kepala Aisyah ke Superintendent of Professional Tax bad ka yang darbar kala menjuru ek resolution ban persya ek office memorandum kepala penmi da ketenat environment forest bad climate change jang sarkar pedeng. Hagini ke darbar UMDC ke motion root uba S Rashir Ulawan ra aga 0A notice hak bede buka professional tax hak bagi MDC ke yang persya kila kentok persya ke executive committee kebelai lam dak seng BPP. Nomor kejing kena pencak buram ke office ka council dak berpenom patba ke show cause notice bal Aisyah ke superintendent. Halor ka kam siap khajna professional tax. Unang ilam ke yang persya ubat titas Star Khan ulapan pawe kejing kendet baca sokya halor kejing ja badang syan ha kaba ke executive committee kala ai show cause notice yak superintendent ka professional tax baru bu jengkeli lakani ke notice bala ai show superintendent jaga professional tax kalong bean badado kanosian u executive member ke taxation dan kamen ajing menjur rekum kini ke notice badapo ka rule ayu bala ai show cause notice persya ek superintendent ulama hamru ba ka jing pendapat ba ki kot kisla badai tang jong ke office kala banlam sya ka jing latu syakila patai kubor bad ki file notings ubat ditas Starwell Khan ula kena bagi jing ke executive committee kalam ni namar ka jing kena bagi social media bad kalong ke bakroy ban penlong langkanya ke office tang namar kini ki jing kena KMDC kerong sekian ikong Grace Mary Karpuri ila penrem ya ke executive committee ke ba show cause notice sya ke superintendent bad ban pendapat ba ka bad kani kedai ke bampat juja setia ha ke history jangka ke HADC bagani ke jing penjak buram ya ke officer kelebu jing keliru ya ke jingkam chief executive member bayakani ke jing sam notice cikinong khai lale klaim ke jing tip ke executive committee ha ke bakado baka ke HADC kadan ya uker teka CEM hakane kapor bar kelap pengsan baladai bakamdan ke executive committee keladai bandan gejing sensyar ulat kejela nakaliang executive member ke taxation uba seibor warba ulong bakarai jong chief executive member kan panjik pensyai nak office kabadai kebalik raga jing temu ban bet renti bedueng gejing sutuk baklan na gejing bojo perkat upat ba badulong bawa dapdeng ka hukum ban pensange gejing ai notice cekinong bu bukan berberia gejing sam ke notice kaya cekmat kumta kelapen bor ka executive committee bagan dai nakaliang UCEM ka KHADC ba Winston Tony Lingdo ulapen syai ba ulaong hakila patai kubor ba gejing sam ke notice ban sio professional tax lale klaim gejing tip jong ke executive committee ba ke executive committee klarai bagan ai show cause notice lada syam ba kinong train officer berhenti hagajing sami notice klaim ke jingtip jong ke executive committee bat ka ke executive committee ka klaim jar kerteng ya kini ke officer habakran sikal pai kuwa ndrai ka kerteng jong ke officer kala latto akhiran san social media halor ke jingkeno ba ke executive committee kala penlong ya kani officer kum kalang kenya chief executive member udong bagari kamram jong ke executive committee bat kum ki MDC ban kershan ya laki officer bat kim dan setia kanu kanu ke jingmut ban penlong lang kenya lano lanuru Nene ya tren ke shiki ke bami atau pol ke sign
Regular issue iba Assam Shwakan. Kanilai dari Sabta dengan bukti ha atau di Bayo dan Studio. Kanilai Sabta rumah saya. Kalau ini issue layar, Shwai berkata ketua adalah tulisan. Kung naman kuno pada masih kamu tidak bisa tanghai kali keluar badan berkembang kata. Wal di sini ada. Shua kata tarik ke bermisan yang mungkin ada di situ. Kung naman kuno neba oba shin kamu tidak bisa antara sekarang suspek tu berkoba lesi yang persyak yang bersyukur ini kami nanti. Kadang kami atau kedua ini ikam angsi ketian lu apa press dan ai kan no dari action ada dari halo ada komentar itu keren ni ya keren mentah ni banyak shit banyak sah ni udah buat keren apa jelas itu kami statement sama di dulu apa buat dalam komentar dengan apa banyak sah ni kalau ada mentah pak ada juga saya itu kita pesan jadi juga ada ini nak yang jadi pintar basic Wadon na pedeng. Inong kaya ito ni. Iba siyang kato. Yang kundrong-kundrong. Kumbala pensay. Kabo media ito. Baga donro kajing ili. Lihat siya na kung kajing snobo kajong na. Aba na snap. Ya kajing kito ano pende. Na snow. Ba dimangi balik ya kata. Ako online. Ganaw kipi. Watlah ina ay na syukos notice. Andre ketika kamram kecungi, kum kita dimang mikmat. Ibadon ikhtiar, bagi ibadon ke kamram. Ba nagalian kecungi, watlah ina ay na syukos notice. Ikam perbi kita terteng, jo kita ay officer atau media. Andre kita terteng kecungi, kapal limba atau ke jingli atau online. Masno bagi keno badai kanina isi kalau perlu support media. Tak ada yang cukup saya kepeningkong. Kapaan telah dulu kecing dili hakaru ka ayu pemikot yang kena syukur sematis. Baca cuba kita kecing dili komusiam dan hak bangan dengan disciplinary proceeding nanti about issue yang syukur sematis 5 rule 2728 of Masaman Mikhalia Autonomous District 1951 tadi di Syah Bagdon kecil ba hilang pentelan langkinya yang tahu officer kamdan menu kecil yang ini bagi pentelan langkinya yang no jadi ke kamram kecungi kum ke isi jadi ke kamram kecungi kum ke NDC banyada dari pendon perintah staff bagi officer kamdan menu ke jinggot nak yang kecungi bagi pentelan langkinya yang dulu dari halor katakan murim maka jingkeli jong kata kumpul mampunya kami pendon dan kepor kawai ke pensyai kepada kepor pensyai kalau donu ke jingkeli kata explanation layo ni minta officer mana mesti apa ngawan sa kini ka office ngayo yang file kabadon ikot isla hakaba ai syaitai officer ai explanation Andre na syukwa kalau may house of away ayla yang ini isi ingin pe ini kami punya yang kata ada cuba buat lada don kam lada along don kam ini bangin le in sede yang pede mesti syukna sar berurum ngangai begini kicing pensyai kebelikot ke jumlah paraban ni syim belum lang baro ya kicing pensyai perlu kejuni kani kajingkeli ko bobo utah kani kaziru awal pemove kani yo ya kajing pensyai buat next scam kum bagi lawan bagi wan ni bagi penbet bagi penyak nanti kita macam kerpa wa ini yo punya trailang nangis syakmat ala don kum ini ki walo ini yo bagi penbet kita perlu program wa bakat sekali iswa bakan di sya Zinti Indonesia bentar di bakam day kami. Hakala asngi ublay jengkatayo Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Emmanuel Badwar. Ula pensyai bakam dan satya ka no jingdawa ban bujlino yaw nang yalam ka MPCC.
Barulaong ba dan the way padu breu ba biang ko mo ba Vincent H. Pala banlong u President Jonggane Kaseng. U Secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC uba Manuel Badwar abagran kinong to kubor ak arpo tre urisau arajar arpusan ulong bagajim ikubor ban kliang yu President ke MPCC na kliang Kaseng kampat tebiyai. Dagba kedo bagane kala bandai tang gajing persang ban penio ajuntoy na kiwei pat kiseng kibakwa banwan pai biang sya Kaseng. Namar hakabagi pet na Kaseng kila keno bat that Kaseng ke rukom kebubiang. Uba Manuel Badwar ulong bakat kum gajing iju dan uwe ru breu biang manong Presiden ke Kongres. Uritang ba Vincent H. Pala bat gajing telot jo Kaseng kam dai na kadau jong Presiden ridon kam gajing trelang na baro kinongkit kam. Uba Manuel Badwar ulong bah badan kibrio basngu dan kam ban kentiau ya Kaseng kidi ban mi syakmat omman sia wat dau ban keno inu. Ulong ba namar ba Kaseng Kongres kala sedang ban klan biang bat kibobon menta kelele kumno ban yo ban wan rung biang sya Kaseng. Halo kini gejimi kubor uba Manuel Badwar ulong ba kala ban long ba kilami ki kwa ban wan pai biang ndri kimnot. Ulong ba halor kakam jo Kaseng dai bansa hapo Kaseng. Banong man change president kata kajing ya keren kajing ya jaga kata ngi nak liang parti ta ngala banong ya pi kamdan kum ta ke mano ba keren mano ba keren ban pentip hi ngi ki batre parti ta ban pentip te banong man change president kum ba kalong man ta ya ledi hi ngasu khat ya ngana liang parti kan te kita tang ki political requirements na kaliang jong ki bhi party. Let's say kita ki bhi belakwa no pat share party ndai kitien namal ba por ki phet na ka party ki la kerentam ni ka party por ki phet na ka party ki la kentho e ka party man na biang te kat badang dan hu president namal mu utu la yu ilot ya ka kam jabo jong ki kumno ki keren tele sim ta ki senran ke ban pai te na kita jing ti hendu ki ban pai le si la kwa e bo president ban har shuki hande ngi ban ngi chuka ji na kalian ka parti ju ngi ban na pet pat na kan jing i ju ngai gen undan pi ban ong ba mano bala along president ban ta iba scam ka jing mon iba scam ka nong rem kum iba bala te abang idon kum kata ka kum uta we leader ka parti am tharai ka te ko kom ban chu kliang ne ban be ne ban le kumba ki atho apo bor te kash idi mapalahi la long president matala vice nem la chan south nem te idam don hi ka term ke ba idi ban pan te ngaling asngo ba ka parti hi ban khan kam dei e tam president ya ke parti bahkan klaim ke dengkam menit rilang palo khati nadu na block nadu neki unit nadu neki district mah te kejindan kam ada yang tak kan telah dadan ki bri ki ba sngo ba ki dengkam ban kentiu ke parti ki sngo ke parti ki ban mi je khman na ka parti kan dei ban chu ong ma shu wan takkan ban shu wan yan no taman chu kan ta api te ke parti kala khlan pi kan jingjai kan ni lu petnya kan kade iman ba kila suthu de ba parti kala nang yo attraction ma kala nang kiu dia kala na suthu ba kala nang khlan ma ki bun ma ki bri ki fuan ba dia ngaro te ki om ba men ni ya rum biang no parti te ngam na ya kren e tang ki ta ki ba he ni pet na tu na trai na tu ni ki block ba per pi ong ye ka dau ki ne pi ong ye shela ne pi ong ye ka so ra ne pi ong ye ki si te si jante he si am la dem ne si la bon ki bri la sam ban tur tengah suatu ba ka parti kan sayang la song yang hiket te banong si ong ban te de si ngathai nga ki dan pat ki political leaders ki ba kham man si ong no ba kwa kan thi chini sai ki la suatu ba parti ki la khan ki la kwa man phai biang ne ki mrot man phai ki pen mi thok bria kan ne ki khana ki ko mi blok ko mi namar ka parti matters ka di masakut be ta po parti te kam de te banong ban batai mano ini tengi sutu bang idon uli thal biang ni sutu bang idon ko organization ko baklan ni sutu panang ni syakmat dengan nang kiu shosho bang idon kata jingker menlu baka parti kan nang kiu ndai e tang hapo
India blok ko bay hindi tang po center hindi ha state namar ba ngimde ite ngamnget te katu ba om ba la ta khan cha pedeng ngin hap khan mangi na nganget ba ngi hap khan bet na nong dim jong la jong shua ka ba ja yu shi dal hi kata ta ah ja se hindi ka nong dim jong la jong tingi di bentan te pati di men sap cha ni kan tingi ngaso ba kum ka ya kam hi mata ngam ngi batre hi ha pati kam dan mau jing thut du mingi ngaso ba sup hatri kam mapala na malba ilong very transparent ilong straightforward hawan kidon kibre bi ki om ba kum politician in the long day ni ba ni bayatre hang tu po am kum ka organization am ibiang pa te kan ngi ban yo hi ka long kam dan kum kata ke na Delhi u president u jong ka AICC I mean, Honorable President Jimmy u khari u khoi ul omanwan chene menchua hene u khipang no u khaple atuba surgery jong han abu pacemaker te in simple manwan te lano in one katang in happy pen bet tamba obviously in one kin sawan no ne gatu om bo manwan pen klieng suki gatu de baki one because naka organization te kin hawan hi te matala kan no shu gi klaman no last visit we visit Rahul Gandhi te hadin gatu to obviously naka organization hi te kin one bet te ngile man pen klan choi ka grassroots level ke ngin sa khap ya china shwe ki block ki ba kham klan ya singin sa bu kam ki ba kham yu panong yo president ni kam change to ipin am so ya jum ba hari kan tim ta kan ya simple ya kat ba kalong parti hedin ke nei ngidan kam ne tre shwate kata kadi ban kam ban pun thop ria ban pemi imni ki ko borte kam ji hap Menteri Ketenat Jengok Kai Pertai Kejala Meghalaya Timothy D. Shira hagasing baar jengok tayo ulang bagakam Jengok Kai Pertai hapok Kejala Meghalaya kalakio syaprang ba bat bon kipat ba kelayo akalat ban kamai jakpo lengba kakam Jengok Kai Pertai habai keren bikinong Pertai Kubor Timothy D. Shira ubere Menteri Ketenat Jengok Kai Pertai Kejala ulang bahagasnam syajar kandai sepaan rupusan habau lelit ka seseorang hakatokopor omdani Hendri mentak ladon bon kijakasa ki babha bat bon ki breu kila kala ruspa ba kilatei ya ki jakasa ki babha ulong ba kakam Jengok Kai Pertai kala kala long kalat kamai jakpo ki trai nong song ha ka babon ki breu kli ojung mentoy Timothy D. Shira ula banjor ke jengkong san jigi homestay ki thai no kendong ki bala bala jakasa ki nong wan Jengok Kai ba kara jung mentoy ki nong song bar ula banjor ya ke jing don kam ban kentio ke jing tei ki bedai bat kakam Jengok Kai Pertai ki bakentup ki jing penbahai ki benta ki ban kering ya kinong Jengok Kai Pertai syaka krem siju ula pentep bagi sarkar kalasim ki senjam ban penyar ya kakat lingsun hu umroi kenang bagi lingsun ki bahaya bagi niok panwan hiar bat banwara bonut kinong Jengok Kai Pertai syaka jela baru ulong ru bakareng ki jing temu ban penyar ya kakat lingsun ha baljak kabadan hagari lom garo nalor kaniu ulong bakal longruk kebadan kam berkentio ikilat penyeso bad ula penpau ke jengkermen basisien baladap tei ke jengkieng hagawa Brahma Putra kebadan Pulbari kan penyeso akan Meghalaya bag Kejala Mizoram Tripura Manipur bad kibenta jong Kejala Assam. After observation, I have not made any observation, but I try to learn from them. Now the tourism is going on, is progressing. In Meghalaya. Because you see, compared to those days, you see, 1965, when I came to Shillong, I visited Chera, there was nothing. But now there are many. If you go to Chera, Puji, now many hotels are there, good hotels, standard hotels are there, many people are have become rich, and they are constructing good hotels now. What is the source of income for them? It is through this tourism. They earn their, see, they get their earning. So other place like Kantok, what is that? What is the means of earning a livelihood there? It is only through tourism. And look at this Mussoorie, what is that? You see, nothing. It is only through tourism people have developed there. Regarding upcoming festival, so I think it will be this one, Cherry Blossom, one gala,
and then Megong Festival. I think it is 3 festival I know. But when that it will be celebrated, that has not been fixed. I think we have not discussed the matter when it will be fixed for celebration. So have you been able? I have reviewed a little because you say I have to equip myself with many things now. Kanong tulo Mathan Marman Development Forum NMMDF rengkat badu MLA kanong po constituency uba Meral Bonds iem. Hagasim baar jeung tayo kilalet ye kendo yo sembut Menteri Rang Ba Kejela uba Preston Tunsong banchim khialem nagbenta ban penkhaya ka Community and Rural Development ne ka CNRD block hagathan umdan haga district Riboy. Haga jinge kendo ka kenhon nong tulo Mathan Marman Development Forum. Yau sembut Menteri Rang Ba Kejela kalau kerpa diu ban kersian bat ban kloy ban tauno yak dan CNRD block kabri gejing angut jugi pat ba kebelas lembha. Uba Meral Bonds ia mabai keren bagi nong patai kubor ulong bagi pat ba klamat gejing e namar gejing he juk umling block kaba jing syakri yak komba arspa arp south ligishnong bat gathan nong tulo Mathan Marman kentop ya palat cis palai put ligishnong kibabun neki kidan palat berapa kilometer nok umling CNRD block kaba penlong ya kalit kawan kaba palat ya kasis pa 100 kilometer. Ulong bahado 100 nak kasis pa negeri Shnong kidan hajan ka kamrop Kejela Asam kathan ke bejur pa kejeng ka Japut bat kane ke forum keladap ru ban itu ya kejaka ban bo ek office jong kasin RD block ho umdan kamai sungubha nagarat nong tulo umdan. Uba Meral Bonds ia mulong ba da kejeng taw kane ke block ka batmai kane rap Shibun hagaban penbet renti eksen syar kadar bat bandon yang jengyajan bagi patba bat ban kentiu ru ya ka bahagamiat hagathan bat ba kani kejeng persang naga benta ban penjan ya kejeng syakri naga sorkar syadi patba ban yo no ya ka CNRD block bat mai homden kedi gamat ka ba ila ju kren ha ki por tu blade naga liang dengan aku MLA ru ngaju ra ya kani gamat bat ngidap sukemen ka bakrau hakaba gidon ya kene kejing ya trilang nadu ki rai hadu ki shnong ki nong yalam ki rurang ba ki long kebi ki samla barok ki ai kejing kersan ka pura bar madagaski ka di delegation ka bagi layo bani keduk ru kedi gadak jong kejing ya trilang jong ki bubun ki balang ki pat ba nong shnong ya ka balmi kmat long ba ki rang ba shnong di ki jongi ki bobi mat mi kmat ki shnong bat ilayo ban pensgo hai bat ka pasngau tenat kalong ba ila sengap ya gejing apil gejing kerpat amar bagani ka application ya Menteri Rang Ba ka forum ngadep ban ai ya ka memorandum hagi por ke beladep kani ke gejing nang ya Budin na ka por sa ka por bat ni susu biang-biang kalong ka pongsan ini hap ni kendu ya sembut Menteri Rang Ba ba Preston Tunsong iba page bakmi ni ya kani gedong berkatan da jemi bat ke jubab na i kolong ba snol tenat haka ba ila endorse sya ka department haka ba endorse sya deputy commissioner na ka ban sedang na ban review biang haka bede bat kumno ban pentikna kino ki snong ki ban hap haka ne ka blok ka batmai bat ru haka ju ka poru ban nang wat ya ka jaka ka babit ka biang bat kani na kaliang jongi ngila ban syat haka ne dorwar snong ki bahap hapo uput usam ki bakhamjan hapo umden area bat kiladon kat to kan ni snong ki bala ai ka offer nam ta jakar ngi dap ri suk ben ni kan bat ngangi scam ba kan ni jing pen jing persang na ka benta ban penjan jing sekri upat ba ban mi no ya kan ni umden sidari blok ki snong ki long de ki spa atali ki ban kentup hang ni marwiya menta ka umling blok ka don kumba arspa arpo lai arp sautali ki snong kala he bah ka blok kadi gawe ni blok be tam hari boy bat kani ke jing dawat ke jong ngilang baro kadi nam ta ke jing mentoy jong pai ba bubun balang te kata ke jing temu jong ni delegation ngi jongi bana kaliang jong i deputy chief minister ka jubab ke jong i kalong go song tenat bat ba ila endorse kumtu ha ka bangin sebut din na kaliang jong MLA ila benset dengan budin ban tebet penbiang ikot kesla bat dulu ban ya rengkat bat ke office deputy commissioner ban penbiang ya report na kaliang jong u makin pha sini ban penting kena ya ke jenglong jengman jong ki
cakap. But ingit skep pada kejing tilang barok jom kinong ilam senong kinong ilam right kinong ilam forum. Lagi kejing teli kejing ingit skep ba sien ngin sa la ban yo ya kedeka blok ka ba thmai da kejing ya dari rangka buat ka sorka. Hadian kat tu kena tayo bagi nong song senong kala pangap kila do ekalat bandaj ot yo kuba uba kila rap namar kejing mi kejing kan ada pedang kijat bendreu penar no West Janta Hills bad kijat bendreu Karbi na Assam. Mentah ketayo hadian bakalawan pai biang ka song suk song san. Kinong song senong kala pangap kila beteng biang bandaj ot keba ha pedang kejing perking bahai kejing pahara na kaliang kibor sarkar bad kejing senran lang ki kenhuan seng halang bad kiwei-kiwei. Haga jinglet bani kendo ikinong rap kisnong lapangap ak arpoi trik urisau arhajar arpusan na kaliang kinong rap kilapen pau kejing ya joki na kejing mi kejing kan ada kini kindiat singi belalai. Haga ni kesing kinong rap kelayo aban audio ko batang ki bentai ke ham shaneng kan bagi bentai ke mi kejing kan ada kini kindiat singi pat kem pat yo bani ai. Habayo bani keren bagi kinong rap kilapen pau kejing ya ke bagi mat ak bedai bagi kejing bam yo aban audio ko ba ubakila treshitom rengkat kejing terpat oi kesorkar jela bagan penbet no yo pudusam kena kinong rap akan katan kini aban em kejing em gebam dan kejing syap tiang bat bikin yo aban rap aku rukam kebala iluai. Wah, senyawa tok yung ego hokte kelam cak citom na kamno le no. Iwa thung iwa bet iwa bo yusum beda. Kau sengaja mah banwan kumni, banwan rap, mentah. Oh, ha kejaka ke yung i te am kam sang sengaja se te waman kam ni te am ngijing sang si sa. Ma kalong kumni deh, lasai la sisi anda la deh biang kapor ban rap hidang nut em kumunong rap banwan ban rap hang ni jaka. Lada ke yung i ke kendau te nut ban. Yung i ke hok. Kini ka ding pentot pat mah, lek kumno pat. Ika ni te ngim tip se i senia i sorkar sa. Sorkar nang pa nang selida no. Kong ke yala iwa a jurbor i mana poi man lebek de yuti. Tang ni asam ne tenya wa pulit wa bhoi riu poi de. Te hamar se i a dang kamar kam ne yut. Tem ne te sa dem ne. Na lor ten la phang ni riu kharia ri ku ba mi sa habli tho bai kat yo yo wa la le. Te so. Kau sengaja ni am bakin ban rap hang ni jaka. Bagaimana nam sengai kong i dat yung i ke thau bhau sini dat. Warok ni ke thau do yung i tor yung karbi ka tai salom yung ka da mem yung ka tang i wil mem thau sini. Do yung i penar do yung i dat pu penar him mem yung karbi mem yung won la bro. Lada ka kane sa kumni kani ke jinglang jingman, nut ne am ban dangwan thung biang sisi ni ki jing thung jong si la sen nam bat. La kam ni le kong im no de tang hiar sakte sali lam no de. Sinu not kya de jri de boy haden ha bod boy shrine ga siloi dang set ga da. Ten sar ga sa. Ik bo kwa pat na kasarka. Te ma wing sarkar i yarap te pan kerpat ga yo ya dagi i sai nong rep yo e ga i tagi pulit yung ka tagi staff yung ka yo yarap i yo ya khang ga i kita gi pulit asam kita gi bhoi yo rep riang ni po pentar yang i Ki kulit kidan cha do stay kat baki kulit karbi ngai i kidan hang ni hadan. Sai ki ting so do ki halor kani pa. sang si kong hogam ni e sarkar elat ke sarkar ki u ya dagi i ni pulit yung i do gi asam wa e asam ti bila i wan kom wa pai ni ke sarkar i u me ni sarkar ya kini ki pulit yung i u ya dai i kinong rep sini po pentar Chua ta suk ta patet ta ta per ha don gini ki karbi te pentut So sier na am. sius air Ti dap chuan marwai kani kinut na am kong. em minut Min swap kalong kumno. chua ta marwe ba ni wan sa tang marwe ni sa sini pentor ni tre ta patte ni Minta ta ban siap ban tiru umlong. Em. Dap or ku ba sile am no pa. Masun dep ot te ni wan ra be sa si ni lakit be
Dapat ibu aku ni cakap apa kan long em ngiting mungkin lek si te nu kuba ngiting bagi ban thang ban itu Ah, kat nus nam mentah larap kan dia cakap. kaya tapi kum yang kum lo skop gitu. Nak selamba. Ah, selamba. Kajudan kan ni kum kan ni kejing tempat. Ju. Ju kan. Sama pisau cengan ni amban wan ot ke bah. Mentah bakadan kan ni kejing tempat jadi karbi. Iba. Yo kubau. Sep Lemban se ban le chane. Hi jongi kuminong rep ngisnya syam jing haduk kata-kata namar baya ukuba bangi ot kumni bangi long kumni namar bang haga jing si sangi dei ban ot ban bu hang tu hi hajan langka ban yo ban syo ban syo ini kuba ban telur ban yo ban te barni ndrei hana namar gijing gi ba ban kia ngi haban rong nado syatai haduk syani tolong ka ba bhai ngi kuminong rep namar bagi ni ki karbi ki wat pendik ini man la kapor te ngi syam jing haduk kata-kata te kewei ke bang kwa ban ong nya pigi sing beper ni dak kejeng sneo kumen ga bakra ba pilawan ban ai men sim ngi kumne ban yo ban ya sneo sngan no kuminong rep ngi sneo yo jing kermen ken haba piwan kumne ban ya sendran lang bat ngi kuminong rep Atau pisau cengan ni empat bakiwan sekolah kala dah kalong kum ni kaya jing long jing man. ngin sneo sngan ngi kum ginong rep ni dap kejeng sneo ir men sim habangi ot yo kubangi haban kmi bat syoto chene syawa cheneng yo don mano remano ki karbi ki bawan ban pentut ban siat ini dijeri siat sim ni hapi ban kmi cha rum cheneng Lada kan nek bek kum ni ka jing long jing man dai hatu la syam senam da pidei biang kapor bakin rap yo kuba pidang nut na manwan ban rap ni halin kan. lada kum ni te nut re te kani ke jaka kani ke lengkha ka de jongi ru te ka susep nak mo lada ka long silong kum ni lada ka sorkar kam ban kia kam sim kia re ban penbet kalau yo put usam te isian jing ken ban wan rap biang hang ne ban wan mat biang ki jing ka ju si ka ju te long te ngi kerpat iga sorkar hi bakan penbet koloi ban ai ka jing suk ka jing suk yangi kuminong song sinong tong lapangan Kibor ya da kiba ai da ka sarkar ni ko hun em da jing don dong ki pulet hak ni nong. haga jing sia thu hi jangat kalong ngeu namar ba kiwan ki pulis tang ba kim la ra ban ya da yang imo ki song tang sang chane hi cha po selangka ki nur ra ban lej ban yarap yang ban ai jing yarap habawan ki karbi turu ban pentut ten la ra ban da imo kisu yeng kisu pet tang ba tip pen Iko kubor jong pi sa ka sarkar pa. ke kubor hi se ke sorkar ngi kum gonong rep ba kiligyo ihi kat ne ngi mat gijing ide hi ban kit khia ya la ka jong ka kamra ban penbet no kloi put usam ban ai ke jing yada ka ba kham biang yangi ba ngin la ban pelum pelang yani ukuba namar ba utlor no hi la bun ukuba ulah hap la telur hi po lengkha yo ra ban pelum pelang namar ba ka ba ngikwa hikarki baga sorkar kan ai ka jing yarap ka jing yada yangi kum ganong song song Ki jing snow jong pi minta ka si ni i ki la pedang ban ot ding yo ukuba minta ka si hatu pi snow cengan ni em. Kajing sengaja te nado bagi benak sarkar ba longkar fiu na tiyo landam. Kim don jing sengaja misalnya ba leon makna ni ko barus na kum kinang to kasi. Ne ko bum dai ko hak jongi ma ban seng hap. Nyap kunjing bola da long kajing saw na long gay amar ba dai ka hak jongi na do nang long ko berhai do nang long nang Aduh nang kong hina dupat ton brur ba chong pun janer ko kena ko pentor boro ba jakar de long jong i ta do sang ban se ni hab tur ba sine Ki
Niyo haki formen swa pak kejudan ne am kum kane ke jing kaja pedang ki karbi tanah hakane ke jaka. Em jisya te du menchwa te kam ton re namar ba ngel sno bagi teman gitu itu ini bom menchwa kini karbi gitu wan bela chene se chnong jami bat ki trelang menchwa ne pentor ni bro kiu bam nong ki ban lek bela chene se wat kebar ngel ai wai ai bela se karbi te kejing ya kajiat kam tu don re hagini ki por jami gai ki por menchwa te mo nando ki por teman lagi itu bahar ni tengok mimpi lah. Temen nu pat ba kami kane ke jing kaja kan kane pak. Bat ke ke daw terai. Kadau nangkong hit hau ketu arusan trik benai nakla mangi na de bangi thong deng itu ki karbi ni hangne bengi lai punjulor bagi ding juki namar bangim sha mo de lom jongi bagi khandor jongi hatu ars namar jar paulai dengi thong mangi ga chwa tangba ladap thong mangi no lumbar ladap thong yemi chnong yemi pai ba ni karbi ki ya punjulor lo ni itu ding lawan hanu snampat thong ki ne karbi dengi mailar ba dengi galai khut yang lagi ding ding ndu katai sedang ada jing ya lumbar Ya tu lada kalong sa kami kane ke jing sa pentot joki kinong senong kidang sngan terai ban wan thung ke bahar yang sakisian hakine ke jaka. em gajing sngain te ladak sorkar he kam lar mat be ye ne uput ham tamo lada chusa umdum gumne te ngin gajing sngain chura andang ladep ot ne ko ba ladep ot mukana andang ladai ke por ayampo ngin sngain te ta poru warm taus nem do bun te ge li bom yo pat yo tang citrai rum yo thong ra dep po kum tu dep kum khri dep ayo clear te sui kum tu thôi sẽ gan gan jing pelun dai las gitu jadi Ke pak ke jing kwa pensol de si saka sarkar pat hagai dei pak ke jing sok ngan hakine senong. jing kwa jongi bergejing terang jongi kuminong sang chno hang ne i kwa tang ke ban penbek no kloi kan yau ne put sam jongi namar ba ki karbi rum ta dang kam hok ye kana jeka ki kam put na do na bo chnong chong na gum ta na jan yin jan sem na chong na nurut chnong te ni ro ngi kam put na do na wa chnong karbi bo chnong kan na do chite chabar tambah ka bukut hingi kran te lada galong bala te sarkar simkhia kan yang lada kamla ban rai ndu gi put barim jang ilakaru lawan bahan kan dian agat lor gatar wa kadon ni kecing kermen bangi ya jing sengai ke cubo lada ke sarkar kam simkhia re pun pe yo put tengim don jing sengai ra sa umdum baro arliang karu biru mangiru Kalor ke jing ai jing yada jo ke sarkar ni khalia ki hun am ba kum kinong sok senong. kecing yeda tengi hun gong namar oh ya kena gipor padon pulir se hang ne ta ngadang don barong ye don jing ting jing smith mo ado bang sarkar ka jing da ngi ne bitlian ki wan ginda yangi war lagi kimla ban sang woro gi jekaru war lagi syong tang ko chnong ro mo ngidong jing sngai cibun ngidong jing sngai cibun ma haba pulir ki don hang ne chnong dami Hagai dei bun ku ba mar sindap ban ot ki hak ban ra no se yang yo kum sa dei. ai Ke daw terai him long ban bu ku ba ka. kadau bangim la ban i ko ba spol langkha hagi jing trap bangi chna kerpang chene nambar ma ngi tinggen bagi ilai punjulor ta hagi lagi por yo i sarai pi yo i ko bor bagi thang de ni gi ying bu ba chene cha langkha menen steru don gi bro yo i bagi ya rong chene chpo chnong ta ngim tip ki mut ayu mo le se gi don gi jing mut besneu na gumno tang ba don bok ba don gitu ba yo i ba samrang ba gila ya no iki tadi no kali ke ba chane ding don to jing kermen le se di tunjul war mo ko ba kau tapi norban e chane suri Kate ke iria ke bala ki ke jing ya kajahi kate pat sisko kum lu pat hatu ki dan jing man ban yo ot yo ku ba na tek thai na te ga siang. ikate te nut ban ong namar ba
Bunsin bahagia sorkar Assam karbi batkan khalaya gi isong meeting mo ki berkat ikta ki berkat ba kin yo ga jing sengain pan yo ro pen dia pen bahaya baru arliang gi jai bener kam yo ot suk ka ba nambar sorkar ka simkhia hai tang bagam la ban le mo ke kata bong pite nur ban kni lenti kan yo jing sengain em ban pelum pelang itu ku ba don stage jika toga jika bakar pio terus ni yo lese lesai tharai yo kubor ke ba pada long ke bala pan lei pat siteru la dan long ra ban ei or lesai la yo kubor ke ba kam clear be Nang ye sa pengin ga benta ki wei pat ki kubor ngin Swan Pai hadin kini kejing penmena. The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Now PCN yang negajan miet ngena pai biang syagi benta jong ko kubor. Dagi palat spa angot ki pulit rengkat bagi hak sarkar kilahir sendat syak senong lat ulong ke bahap bagi hima soyong. Hagba kilalet ban penjular bat jenrat lut yu kenja neu cannabis ubala rep bean hakane kesnong hagba ki bor pulit kelayok ban penjular hadu shipautan ukenja ubala tung hakajaka ke badan hadu san hektar. Haka arpoi trek urisau ar hajar arpusan dagi palat spangut ki pulit rengkat bagi hak sarkar kelahir kensan kesnong lat ulong ke bahap apok ke hima soyong hagba kilalet ban penjular bat jenrat lut ukenja ubala rep dagi pat ban snong. Kini kekenhuan kalalit ban penulong kensan dagi jeng penra bakentup ki pulit jong ANTF SOT ki pulit na shilong bat soyong haka balai dan rengkat ki hak na ketanat excise forest bat block development office jong soyong. Kini kekenhuan habal kelasaki bagi babon ki jaka hadu ki luam kadai ke belarep ukenja komta kalalit ban penjular bat jenrat lut ukenja ubelarep dagi pat ban snong. Da gejing temu ban kai bean yo jing di penbuat kaleng jong jela bat sabar jong jela hukum jo. Basubajur bagane gejing rep ukenja kadai ke beladun keti dajan baru kinong snong namar haman lagi jaka bat ki luam la rep lut ukenja bat ki pat ba kem shim la rep syo kiru nyo ki jur ke bapen iru bakadan gejing dawa ke bajur bhayu ukenja ubami na kane snong. Haduk mentah kibor sarkar kedangnya cekmat akaban penjular bat ban jenrat lut ukenja ubala rep bean dikipat ba bat 4 la pan gejing tip haduk kanus 4 kilo layok ban kurup ya ukenja. Basang patai pi sendiat kai kejing ya keren jong pi bat pi polis bat video menne bat kai kejing tha ka bat yo na ni habedai bat ka nagaliang sar video bat nagaliang ka polis mo habedai bat ka ne ka benta mentak sengi te nagaliang jong ki laong ba long la karpat ikinong snong bar khoj bagi dai ban pamdot no ya una o kenja la kam no hapo asngi lai sengi de bendep te nagaliang i kasinong ro i karpat ba kipat ba kendai ban ya trelang bat ki police department kumbala betha bat kumju ro bat nagaliang ka betha jing video ba kane ka ba une u kun jamo wala da umi hi kum bagi laong ro wa kidai ban ya umi badan bar khoj de ban pendep no ban pam no mentah hapok kene ki lais ngi i bikin pendep no pen khoj no ba nagaliang ka Polis department ru kan sawan biang hadin sausingi sansingi pentikna te kena kapor ma bathai ki pat ba nong susnong bar khoj ki badon hane kapor ki badang sa bangimla ban pom man tak singi te kin sim kum kala kejik pentip bakin pom lut bar khoj kin pendep no hapo ka asngi lai singi te tang kata hi ke bangi keren mane
Kekenhun ki pulet ke berkentup na Shillong bat soyong rengkat bat ki pulet ka Anti Narcotics Task Force ki he nak tanat excise forest bat BDO ke soyong kelasaki bagi bobon ki jaka haduk ki luom kedai kepala rep ukenja kumta ki lalit ban penjular bat jenrat ut ukenja ya kepala subajur bude ubla rep ki pat bat noshong shnong da jing tu banyak kai bi an yau ni ujing di penbuan u superintendent ki pulet ki East Khasi Hills uba Vivek CM Ula pentet berkeleyok dan penjular haduk shpautan ukenja ubla rep bean haka jaka kemudian haduk san hektar. Hadir meladap ban lumtup iunu ukenja ubak ladap ban pom bat jenrat napang kumta kila penduk no ada kebatang haka ding kerukom kemudian. Berulong bagi jengrap ukenja kalau bebean bat kabala ban syakreng heki kenon anjak NDPS. Habe keren burang ba asnong kalat ulong uba laustar karkerang ulong bagi pat ba kem simlarap kenang iunu ukenja Nreidu bamihi bagi pat ba ke jupung kelas bo leng banu kenja berulong bam dan setiap ia bagan day kabagi larap kenang banyak kai bean ndai balayo ag jing pensyai bu kenja uli ba pendam kam ko ujing di wasnio kum tau ne kentu gi pat ba bagi di ban pom nok mardor kenja ban nang ne khamat ndai ban rap shu uba khar kerang uli thu ban kaliang video ula batha e bro kinong shong bagi ne trelang bagi pulet bahagi ni gilai singi de ban pom ba jenrat lot e bro gi dieng kenja belemi ekeleng ki jaka jong kasnong kawai ke thok ke bala penyang ha kawai ke jaka klau ha saidan ha ke distrik ribhoi ha kala asing uble jong katayo kala sha awyang ding ha ki riu syam kabu ha ke bagani ke thok kala ingkhong lot khai ha kawai ke jingja ke basngusi kawai ke skuti kala ingkhong hi khai haden begirunar gi bamla ban itu odor khamat kila thang ya gani kani ke jingja kala ja ke janmi jong arpo trek urisau arajar arpusan ha kawai ke jaka jong kasnong saidan hajan nongpo kat kum ke kubor ble thu utrai jong ne skuti uba fleming kamdaj ula pinte be ne skuti ke badan number ML Shposi ibai RR kandai kala sha thang gi bre gi bamla ban itu dor kamat ke be jaka klau ke badan nakshong saidan ka balara pan padan kam dau kunum trai jong uba Sylvesters Emle ule thu ru bagane jingja sha thang ne skuti kala cha por sau bje e jan miet harin bukun ula lidra ke ne skuti ban let check pair adbo aku bagi jaka belong klau ndai hamar bulawan pai ulala ban magane skuti keleng khong hikat bar klem tu satya manu balle kene kam halo kene jingja na kaleng ju try ne skuti lu ujor ke jahar ha katana nopo bada kaleng ki bor puli kelas dang ban toket ban tuat ki badan kti ha kene jingja Ka Nyotrat National Youth Front Southern Border Area galak sing boleh jong tayo kalalit jurip ke Primary Health Center ke badan Nakchnong Dangar ha ke district East Khasi Hills bar kala sakhi ya ke jing tuat ki pat ba chkene ke jaka sumar ban yo ya ke jing sumar Ipaisha ka lagi ipaisha ka ya Indian jongki dawai ru pajba ulok bun mereka Indian ka di melongkat kum pasti juga CC jong PC kita taruh kan di way la don gi pajba ki wangi ba ladangi lemi ko PC dangar menjual dawai hendre kadau hi kadai kunta ba ki pajba kini doktor ki nurse staff ki syong ni kim semai service tang ya kita ki badai
apo ka jurisdiction jong diga as PC Henry klale ikiweru kunum la priang gi hawa kidon kinong wan ki hawa wan ki bopang ki wisdom mang ni dagi dei nangti na po southwest na po penden so sham na moput na dumuleng na pot krop at kumtar ter ki wan ban wan hang ni ki smo dei ki smo tenat ya ka sebes jong ini ki staff doktor ni anu ma ban kan tan ha ban priang ti kumta ga penlong ken ban don ki jiko ti nakata ambil kata ki yang ni ba ki hotel jung ki staff ni kata kambiang om tak kata lari pe ya kani surrounding jung kani ka isi ru lari pe sibun ki benta ki ba nakleng jung sarkar ka ban penbiang kumakalong menta kani ka PC kamdon ya ka supply ke biang dia ini keren ya medical officer walaupun pau ke semua dia museum makam semdan ka proper supply nagaleng ka PHE ya ko ni po dispensary tilada hapo jaka sumar nyimyo ya ngimdon ya ka try ka di we ka benta ka ba ngala abong ba kajing ko ka ban ai kajing sekri ya ki ba tiapang hang ni po PC ni nagleng jungu but nagleng jungu medical officer nilai discuss ba kini but ai ro kajing I'm seeing ni ba kini issues ni haban address shall concerned minister of health. Kinong alam jang ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills ha kasi balang jagatayo kilalit ikendo yaw Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills uba Barnari Maulong. Ban panjing pencai ke bedai bat ke Geoscientific Investigation ke balale da ke Geological Survey of India ha kathan maukerwat. Ka KSU Southwest Khasi Hills ha ka arpu arterik risau arajar arpusan hapo ke jingelam u Presiden uba Forward Man Nongrem bat kumjo ru u Environment Secretary uba Plus Borlin Karjarin kelit banikendo ya uba Barnari Maulong Deputy Commissioner ke District Southwest Khasi Hills. Halo kejing subah bakal bandai kejing temu ke Baslandet hakabayday baka Geoscientific Investigation balale ke Geological Survey of India hakatan maukerwat. Hadian kejing menjur na ke sorkar pedeng nang baka tenat mines. Kaseng kala keno baka dan kejing subah baka ni kala bandai bigile ke Comprehensive Environmental Impact Assessment kepada kebajule Ashwa Banti Umar Pok Kendo bat kebayaha beru kat kumki kendon jong National Guidelines ke Environment Protection Act kanais pa propun rio bat kumjo gi guidelines ke International Atomic Energy Agency bat ke World Nuclear Association Ashwa Banti ya Umar Pok Kendo u uranium kaseng kedon ru kejing artatian namar baka Geological Survey of India ka jule ke Field Survey banwat ya uranium haki wai pat gi jela jong kari Kargum ki kubor bat ki kot ki slide belalap daga seng ka Geological Survey of India ketemu benle ya ka geological mapping sample collection bat ka pitting bat drenching ke bentuk ya ka jing drill ke balak ban coach pomitar ne kam jilio ya ke balawan ra ka jing artatien chika de ya ka seng kala kentok ru ba ka Geological Survey of India kalawan ka tan mo kurwat kam da jing tip syakipat ba halor kene ka kam Kaklemia selok ru ikhnong beper ni kipat ba syo menyak cekmat bat ke field survey jengki. Kam syamladan ke jing pensyai ke bedai bagi jing tu jeng ni ke field survey ke bagiwan bat kam syamladan ke jing long syai ni ke jing pentip alor imar pok kendo bagi syem nong muna ni kishnong. Ka KSU kala benrap syo ba kam syamladan ke jing pensyai ke bedai baka rukam bagi le ke field survey. Ha ke bedai bagi ke mat Deputy Commissioner uloong bu lum ya kishnong kiseng bhalang bat kiwi ban pa pencai ha ka Geological Survey of India halor kene kamat de kiseng pat kala kerencai ba kimla ban ailat dada kene ka kam kadai ka bagi jule syo banti ya uranium nagathan domesiat bat mautaba te kami ka jing wanle ya kene ka Geoscientific Investigation nagalang ka Geological Survey of India
kadai leba ka jing manjur na po jong ka Ministry of Mines jong ka sokar kami bat kani ka jing wala kani kalong ba kalawara sibun ki jing kali pada ki paba jong ka tan bat khantam yang ni kum kasang kepada kasang ka baju pengor kepada bat kani ka kam lani kepada bat kani ka isu uranium te kawara ru ka jing subasni ujungi namar ba kumangi tepi ba yo le si kani kadai kata ka bagi ong kata ka comprehensive environmental impact assessment yo le si ki haban le eta ka comprehensive environmental impact assessment barngi tip hi be kani kanja assessment ki sadle formality na haswa ban le sedang ya kanu ka mining te kasadle ki sadle ru hagi jaka ki ba nalor kata jaka badon ka mining site ki sadle ru sa ki jaka ki ba marjan kumbang itip ni kani kajaka jungi kam dajengai na po domisiat mataba ti yo le se haswa bakin le ya kani ka bakin le ka mining dan ke jismu ban le banti ni uranium yo le se ki persang ban le se kani kanja assessment tang ban comply ya kita national guidelines ka bakum environment protection act 1986 na tai international guidelines yung ka international atomic energy agency bat ka world nuclear association te kata kadai ka kawai ka ba ni perkap ni snow ba kala bandai ka pri maning activity ya ka bana kalang jo star India lengba ka geological survey India kawan banle hapo jo ni kadong ka haju ka ba ar ka jing artin ka bangi dam kalong hoi kila kibru kila banong ba kadon ji adai ayu ka geological survey of India berkakamti uranium kibriu kila ban kili kunta lani kidla bandon ki bayalam bakla banong baka GSI kamdon JDA berkam uranium re ngakwa bane thu ipi ngakwa bane thu ngikwa ban pensai ba kadon ka possibility lani ba kani ka GSI kale kumba ka jule e ka field survey habadi budi uranium haki jala ki baper kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh barha Sobandra district jongka Uttar Pradesh di kata kadai gambar kaba nakaleng jungi ngikwa ban pensai ngikwa ban kenturu udisi nomor kaje keren udisi ngilaong ba kadba nomor kumbolong menta kamdon kajing pomsai habade berkani kajing temu jong kani ka GSI di habadon kajing pomsai kolong bang ngilaong badai ban pensange swa bad dem pensange swa namar kat hadu bagi taiba kimyo ya kajing pensai lalai kimyo ya kajing senya kumbang itip hi kumbaong mane ba kani kala banlong ba kadai comprehensive environmental impact assessment ya ka ba ka sarkar dia ka suka ale formality bar ka ba aru kalong ba kumang asusu hi ba ka GSI nginom la banong ka GSI kalong khoi kamdo jede bu uranium namar ka GSI ka chadle ka field survey hagi we jala jom kari India te ha ka jing kudu di sini mane ngilawara drupli ki point drupli ki mat ki ba ngisngo ba deban sange suaya kani ka field survey jong ka geological survey of India but lana kikwa ban continue kidai lana kwa ban teng kolong ba kidai ban comply habde kini mat ki bangi ni labo bat kamat ka ban kong kolong ba kumangiti bi ba kamdan ka jing tip ka ba shai kamdan ka jing batay ka ba shai habde kani ka geoscientific investigation jong ka GSI kata kadai kumbolong matay pagba kimyo kinitip di basay kimyo ya kata kajing matay basay ya kajing mut jo kanai ka geoscientific investigation jongka geological survey of India kabaar pat kalong ba hakajing lab jungi la suwan mapo DC office la suwan po DC office la su pa ST DC office but DC office na su pa sapo sa kisnong di baper jo kanai ka time makruan are kam samladam pat kata ka public consultation lani kata kajing yakhir pagba kajing yasai kajing keren apa senang tahu kata kadai kawai ke bangi olap kabalai pat kalong ba hagi persojuni lapan snow ba kamdan kata kajing batasai habde kajing mu jokane ka survey kajing yasai kalai kumbalong ta kam semladon kata kajing batasai habde kata pat kani kajing batasai kawara sibun kajing sakdum kawara sibun kajing tarais new bat ka peniru bakala bandon selendet but hakajing pensel ni loong ba lada balai kani ka geoscientific o kani ka geological survey India ka suwan
kasi wan le sorbe hagi jing sha ki pai ba na susong ki de ban tip ki le yu ke ki method ba ki le ma kuma tip ta kalong ba ki ong hana ba kin le ta ka geological mapping kin le ka ta ka sample collection kin habere ba kin sim ya khando ka siap non ta ban test na ta tang kata ki le ru ba de ka jipi klu kum ta piting la ne kata ka terang kai bang tip ki long ba le habati klu ki ma bile ta terang golong ba ka terang le ki ban drill du 10 meter kala ban tam ya kata ro bat kata ka dei kai ka ba bu di arten habere jungi habere be yangi kum kasang bangi so bangi ha ka jingi kendu jungi mana la pen sai la kran sai bade man sange sai ko bukum kane namar ba klem dadon ka jing ya selok la me klem dadon ka ta ka munjur na kaleng jing pa ba jing snong ba fer ba kani ka JSI ko mod banle bat tang kata ni i ba kani ka JSI ka lawan ru klem ka jing munjur la ne klem ka jing tip jongka KCDC Ka Center for Historical Research Sinat College Shillong hagasi pale jung tayo kelapen long ya ka national seminar ka baarsngi halor kapang Shadows of 1975 The Emergency and Meghalaya's Journey as a Young State kebalapen long ha ka conference hall jong ka Sinat College hagane ka national seminar kebalapen long ka Center for Historical Research jong ka Sinat College Shillong laple ya ka photo gallery halor ka emergency jong ka Sinam Shajar Khandai Spa Nyopsan da Menteri Keterangan Arts and Culture Sarkar Jela Ubasan Borsulai Kumukongsan. Haka balaidan lang Principal ke Sinat College Dr. Girin Lindo, nangta Dr. Kerli Hok Lindo Buam, nohikai jong Department of History, Dr. David Arnold Karchandi, Secretary jong ke Center for Historical Research ke Sinat College at kiwi-kiwi. Kejing temu kini kejing alang galong kejing kendo jong di start san pertai kinong thokot ki menteri kinong hikai bagi samla pulih ban perkat banyak halor ke Senam Syajar Khandai Spa Nyopsan kapor jong kejing penjari ya ke emergency ya ke India bagi kejing edai jong kejing penjari bagi jela Meghalaya kabrang syiyo ke jela ke Batamai agane ke seminar la penlong ru ya ke round table discussion bagi kejing kop ya tainya kejing peni ke film halor ke emergency da ketenar information but broadcasting for all the beloved students participate in the debate of the declaration of emergency during 1975. Very good topic, and I'm told by Dr. Harchandi that this is the request made by the Ministry of Culture, Government of India. And I had a discussion also with Honorable Principal and Vice Principal in our chamber that there are so many future plans of the college which they need our help and support. I must congratulate and express my sincere thanks to our Honorable Chief Minister Shri Conrad Sangmaji, who have supported from his Chief Minister special grant, Government of Meghalaya, financial support to enable the college to organize this program for the benefits of our young students. Like I have said earlier, I will not lengthen my speech because maybe I cannot stay till the end of the program because I have many officers also. Only one thing I would like to appeal to all the students, if I'm not mistaken. Number one, I have spoken with Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Ba Prastun, Ba Siaw Bahalang, Deputy Chief Minister, and all our cabinet colleagues, that we from the government will have to take up in Delhi to end up this Assam Meghalaya Gadar. I remember 1985, 84, when I was leader of the FKGP. This is also one of the demands which we have made before the government to end up the joint Gadar. We should have our own Meghalaya Gadar. Hopefully, with the
collective responsibility of all the minister in the cabinet and the minister in both role and opposition. We do hope that this will benefit the future generation of young students. Komisi Benta Benele Banweng ya kejing ke bamat di kinong song snong hakakit ka ba bat banyat ki kali. Komta de ka bashim hi ya kejing ket clear. Kadong ping wat jong snong maulai mauro. Hakasi balang jong tayo kala maramot hi ke surok do bilat da ka belum yu senyang na kinong song snong. Bat ni kidong di bamarjan ki bapenon kamlang ya kene ke surok. Ya kene ke surok do bilat hakadong ping wat maulai mauro. Lashna haksnam arajar kat nyau arajar kat pral ngmak skim nak HEDC ndre mentah hadin nyau snam kene surok do bilat kelas nyau balami bon kitliau badwat ki mauro kelas dang pan minut sabar pablubu hagajiknya kali ne ki kali archaka banyat yang kene surok kamtam hagajaka ki balong penok ba kamtam haba gladon ki jingja bagi tok-tok kila kelam habagiyat nak kene surok Banweng yang kejing kinong elam kadong pingwat kilulum kejing elang baci mekarai ban kerpat kinong syong snong bakin nak senyang kat ke bakila ban yo amaramot kene kesurok. U secretary snong uba PM nyota ulong bakin syong snong lan nak senyang ditentup rui ke badan kali badwat bom dan kali. Bala yo rui kejing nak senyang ni kedong ki marjan ki bapenan kamlang yang kene kesurok kali kawan jongki. Bat kene ke penisai kedare kejing dan kejing teli ke baydai ba kejing temu ban maramot kene kesurok ke ban pensuk ya kalit kawan jogi dong syong snong ki badan hakene kathan uba strong pela mau telang urang ba dong keping wat ulong ba kila persyang ya kilat kelenti ban yo ke jingerap ban sinapan bahaya ke surok bagi ni kejing persyang kem syam lapoi shinoru ulong ba kila lit pensngau MLA bat MDC ke maulai constituency bat punsien kilewan pet ndai kila syukut tang ke jing kular kat bag surok ranang jot baglami shibun ke jing ke bapenan kameng ni ke surok ni urang ba dong ula penpau ki jing sngungu ikinok syok snong ki badan kali ni ki bamdan kali badwad ki dong ki mamarjan ki balam no sinyang keluj baniok maramot ikene ke surok ke belas niu ule thu ba hadu menta ki olum nyopo hajar tengka berkida ap kemilanti begitu kinong syok snong ki badan kali kin sawan ban no sinyang jengki kenang baka kamar mot kan ya cekmat numa ki jing maramot ki surok kan syong ag jing yo ya ki jing sinyang bat kat badap kepisah kenyelek ban maramot no shwa tangi kejaka ibalas neu palan kan Kedai ke surok hi kedai ke mengiyuk jengerap na duk mensuah dari council Dahadin bagi kerpat yang sedis council bahkan maramat ini ke surok niyok jubab kebolong bagi dis council kamdan ni ya ka repairing agency kamlak men repair je ngira ya wat lat wat nanti bagi babun jaka dengan pentip 10 diro 10 di ko ong bangi haban ai ki kot kisla beidei bagi ke jaka beidei bagata dengan pen kre ngira pen poi saki ngai hadu mendam don ba yarap munu Jadiin ba kejing sim kia jeng rang ba dong sungi ba strong ba kini kidong song snong jong kini kedong pingwat kila sim ya karai ke marba nara kamdon kini ke lintiyat kini ke ba bahaya ki ba kin kit kin ba kiap yat ke leng ke snong ba kin poi sedong jong ki kini ke kamlong direct ke kisim no ya karai ba ke pasnat kalong ba daladi yaldi ki arab kia contribute pisahi sidong hak jing peniat ke pastar jing rang ba dong bat hadien jong kata ngila la ban repair tamba ke jing don kam hi kari ke babun kari jing yo di barit tamba wat kata ru genang persang menle ke babahatam ke bangila ni ki kita ki ba senggak atau di tang kini ki jiem ki sam ki bodon ga kali ne ka baik da ki alut borok ki nong song baro ki nong song snong bat ni nak kecing start jeng rak badong ni approach gini kemar jandong bu kebai penan kam lang ini semua buat dekat taru ngatrai irang badong di kamlong detail tak bolong kat kecing tip kelum ke jongi kalong ba buat gini kemar jandong ro ki arab hi kebai penan kam lang ini kesurok tambah maksimum kebai arab kambun hi kini kinong song dong ki badon bat ki bom don kali kata ki pen iya kecing teli kecing don kam jongi kum kasnong iya kini kesurok Ngani surok kedai ke ba
ni penun kam ha barok kinong song sunong ka yat ka yeng ka kit ka ba kit tiar kita rikali di kumtung melak batai dari sekretari hadin katuk anisnam hadin kejing yok fon ka district council nrai ba gamdan ka maintenance tika surok ka jot no ka sniu no la mi klius ar ka bahe tika labu cing sibun ya ka yang kali kit ka ba te ngila persang manuat la genti pan yok fon pan yok ka repairing pan baha henry long kita kijing persang jungi kimpoi sono na kaliang jang kadong yang senong ro ila approach MLA la approach MDC ro henry kita ro bunsin kila ya one page henry syukut tang kijing kular henry kan baka ni surok pat kala nang jot kala bu jing sibun yang ngi kiba penon kami kini surok tien takadaw da kijing ya mirjemut lang jongka FT komiti jongka dongpingat kejungi ilaya thaulat ban kumno ban penmi fon te ta kawai kejimut ilaya rai ba ngenya lum senyang kum ka fon nam ta ban penbaharan ni ban maramot ini ka surok te kum ta ngila approach ki nongsong snong barok tiga jing sungu kali sing nongsong snong ila lum ka meeting ila khot iki kila da kawai ka store kila menjur ba kiru ki kloy ban yano senyang da ka jing lum senyang yaki nongsong snong ki babun hi ki dei ki ba don kali na du ki arshaka lashaka bat sawshaka ho ki don ro ki nongsong snong ki ba don tak mensim ban no senyang ki bam don kali ro ki la yanyo no senyang lang te ka jing sungu kalong yaki nongsong snong barok ya ta ka jing subun mensim ka jing kelut mensim dengki ban penmi fon kenang bang yo kumni kemba PE pengilayok ban sedang ka kam ban repair baramot ikan ka surok te henry wala kataro nga masih ban penpa honi ki don ki nongsong snong ki badon jongki kali henry ki don ki ba hadu menta ki 4 penpoi senyang jongki dan re ngimit ti ba kita bompat penpoi kin sa penpoi hadin kenang ba kata kajing ya no senyang jengi kajing ya lumpon jengi kanong renti ya barok kin nongsong snong kanem long no silyang tang yano te kata hi kumbala mai phang ni sekretari ki ngi la approach sa kini ki paramarjan jongi kum ki masah dong kse dong malundop ki bapenon kam lang dang jo kan ki surok te makiru ki la loi ban no senyang ka jing sungu kalong chakiru ki bala no kluj mensim klam da nyo klam da khen ya kata ka jingdon ki jongki ki kloi ban no senyang ta ka bhakam yan jongki imlang salang jong ka snong ka thau hi te ki jinglo jing sep ro ngimnang ban ong namar ba ki ai ka bangadon ban pa honi ka lomba kat bangindap pisah itai jinglum fon jongi jinglum senyang jino senyang jongi nok song kata hingin le namar ba ingin hapan su le teng bala long major pat ke jing do kan bala long thliu su palat kata hi kan kun morong mentalong haduk kat no sai pila yo tau senyang ba pina ban repair haduk menta haduk menin ke sini malum mala klempat total ba ke jing lum senyang jongi kalau poi sikan nyopo hajar tam Kita ini nyopo jat la mat kot siang ni ka surok ban pendat ta kan kumal ong mene ba kat bala kat bakot te pisah de ek balong major tengin hap su repair no mulum la su long surdep mulum la kan nomor ba kumta ban khnya ban khiathan ni kenong song song kedon ke jiksko kan amde ke besuk beli kipor ba mensuang ayo so ba ya kan ka skim siang ni ka surok ngkong kadin ka skim jong ka diskusil ha ketika tahu ba manta ba LDC joki ba mula nai ka skim ta kan ki jubab joki kelong baki ong ba gamdan fon pi dikatakan te rewa la kataru MDC lawan lawan page ila ya lami ti la kular hi kan ten re ngimtip hadu kan no kan cimpor te jing kular jing te kumlong mene ba kan ka jinglong jingman dengan surok pa kala nang sniu te kala bu jing sibun ya ka jing ka yang jongi kinong song song Haswa bing ni kimi ki kubor ke berangsa ngina phashwa shipor syakini ki jing penmana
The CM Solar Mission is a flagship initiative by the Government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Haswa pengin beteng ki kubor ke berangsa ingin pengken mau biang ikimat bokongsan jengko kubor mentang katayo. Wanra Chief Executive Member ka KHADC dek resolution ban persya ek office memorandum halor ke jinti uranium. Bat yatai ki MDC halor ka professional tax. Uba Vincent H. Bala ulong beriu babiang bah benyalam beseng Kongres ong uba Manuel Baduan. Kiu ka kam jengok kai pertai gejela ong menteri ketena jengok kai pertai Timothy D. Shira. Sedang biang kinong rap kalapanga banik out keba ha katan kaput. Tangki pulit pautan ukenja berat bean ha kesenong lat ulong. Bamdan ki besim kia hap maramat hi kedong pingwat yak surok dobilat. Tuat ki patba sya kata masa bam yang plang ha seamat. Bad penpau ki kena ke School St. Edmunds ya kasap lembaga musical play Evita. Menteri ke Sarkar Jela Ubasan Borsulai ha kesini ublai jeng toyo balala ulapun kuk buram ki arngot ki kena akan thai ki bami ikmat ha ka women's football jeng ki bahapo katnyo senam karta ya keri India ha ka ba ki lapun rungru ya keri syaka AFC Under 17 Women's Asian Cup ke banlong ha ubnai jemang kasnam arajar arpun reo ha keri China. Lapun kuk buram kini ha ka jingalang ke belalong ha Orchid Lake Resort ha Yam. Kini ki argot ki belasapin ko buram ki kentup ya ka Bonifilia Shulai ke basang basa sa asun shilong mat ka Alisha lengdo ka banang kasnong den cenderum kleriat ki belawan rana mat buram ya ke jela ba ki lel akai negeri India bat kelayo ban pendrong ya negeri India syaka AFC hadin arpoisnem. Kini kina ilakai ki belasapin ko buram hau basan Borsulai da ka wi opdiang ya kasong pisah ke marsan penghajar tengka bat ki tiar kitar kilan met. Bijing ai subha Hagaba gladon lang gibahayang bahasam jong kini kinoi lakai bak kibai. Ubasan Borsulai ulong haboli ajeng tep e gejungan pai jong kini githai lakai kum tau le penbet ban penku buram yaki bad ule keren ru halor kani bad menteri rang ba gejela Konrad Kongkal Sangma usembut menteri rang ba uba Presiden Tunsong bad menteri katenat sport uba Wailat Miki Shela. Ule tho bag sarkar kan sepenku buram kini arut githai lakai jong gejela kibami khamat ekari. Ulong bagani ke jengah jengerap jo bamarsan pahojar tengka kadai naga bah jo kumu MLA kebuyo ya ke discretionary grant kaba arpulak akasisnam kabal Aisyah baru ki MLA bagin penon kam. Ulakit bok kedruang ini thai lakai bagin nang kiu saprang hagji imjongki bagin nang wara sho ya kanam kubura me gejela bagja benriuhi barok kawai. Kasamla Bonifilia kleto bagla syakot banle ya ke trial ha Bangalore kabashi benai nak bentak Under 17 Championship banelakan nak bentak ke Assam bad kilalong gila ado ah ka bag lekon persya ke Bangladesh Bhutan bad ke Nepal. Hadin kani game shimlayo banwan yeng bad kila beteng ban penkre bad pentibet bad ka kenoi lakai ke India ban penkre ke AFC qualifiers ya ka bag kila lej banelakai syakari Uzbekistan. Ha kani gelumpung Yakob ke India kala penliam daar la kawai ke Uzbekistan bad ke Pakistan bad ke India kala long kala adu ke group bad kala yo ru bandrong ke AFC Championship Under 17 keban selong China ubrai jemang kasnam arajar arpun rio. Baik sama nak dekat bagi bari semua ni kiliti sengkia hadu kani kapor ba yo ban lej ban wan ni konton ki jingman mesau te na ingu iwe badan niru pediang buram ini ni semua pemain bisa te ka journey jungi ba ni stang te kalong ni sakot trail ban apo Bangalore ban don camp sibenai ban lejakai ka bentak Asaf Championship Under 17 ba hakatur ni long champions ni lakai pasya ka Bangladesh Bhutan
bat ka Nepal. Te hadin ketupat ngi klem yo hira ban wanjing ngi continue biang bat ka national team ban prepare saya ka AFC qualifiers ka ba ngi dang suan mental akai na po Kyrgyzstan. Te hapo Kyrgyzstan ru ngi kindo ya ka Uzbekistan bat Kyrgyzstan bat barfat artili ki game ngi job ala kawai. Te limbak itu ki jing job artili ngi di ka team ka ba top ka group te ngi yo ban qualify ya ka AFC championship under 17 ka ban salong ha po China 2026 ka ume. Te hadin kaniru ngi yo wanding try tang steo arteo te ngi update biang sa ka camp ban prepare na benta ka IWL ka bangin na kay na po Indian Arrows but na benta ka AFC. Te ngiru ngi sngo komen ba ngiyo ban mi na kanega state ban penwan ra nam wan ra kerteng ya ka state jungi ba nga kermen ru ba kinang bon I kena iba la ban koy hadu kaneka kerdan ban kinang tres sampuzo te ngiru ngi sngo komen ba ngidan ringkat ban ka team ka balong ka ba ningkong ka team under 17 ka ba qualify ka AFC under 17 championship te tang tai baseball do ina boro ormun kini ki players la select na po dari India ban mi kumat ya ka dari India po ka AFC Cup tournament te onui ki omba ki lawan pai kinwan City yang kam pada kita ambil yang bukan training camp. Te dengan layak keren dari kami ada nanti di yang dan bawan berpedang menurut yang ini. Tengah jarang kan untuk kali siru hibar tengah yang government ru kami semalam kan keren. Te iladon kata ji susun bagi lah sudah kerja mo, dong kerja deh singkat kena namu burung. Bagian mikmat jadi kita nak fokus setiap juga teng armut ini kiban syasile kan setiap bagi dia ban represent dia kari India the rest ki players can give every part of India jadi dia jadi sorong tinggal isu ya organize dum dam minin bagi dia isu ya keren ada telefon bagi dia pembet dia nilai pembet Palestin eki nomor bagi dum mensim tega jing Palestin kalau mana mensim isu eki bagi Allah ban pembet training camp gitu ki bekerja dia lagi sebentar pada government kebanong next year support China Komisi Benta Benelek ban penek pensa kata masa kebelah rem laja hagala asu blay jeng katayo hakasien kebasau ke Himalingyong rengkat bat ke kenhun KS KHAW bat ke UMWS kila penlong ya kata masa bam yang pelang haga senong seomat haga bagi patba kelemi benesyem benta haga ban bam yang pelang ubalade haga ne kata masa ya kane kata masa laplidu menteri ketenaga arts and culture ubasan borsulai kumukongsan hagabaledan lang MLA kamau plang uba Matthew Beyond Star kurba ulungdo ke Hima Linjong uba hampir lengdo entatiang i menteri gerurang ba katahan bagi patba jong Hima ha kane kata masa bam yang plang Pasaki bagi patba nak lenggis nang tau na dogi beret aduk belah kerta klemi benit tiet bat ban bam yang plang kibla di hegidukan hagan kata masa tenrai ke bagi lesyat ai kiru kom beper borlang lendo habe keren bat ulengdo ke Himalingyong uba H lengdo rentatiang ulong bagani ke digesien ke basau bagi penlong yang kata masa bat kani kata masa ke tek tang nak bentak ki patba aju ke Hima baru ulong bagi Hima katrang ban penek pensa kani kata masa tenrai ke belek na dogi por ki ba mensyua ulengdo ulong bagi Hima ka kwa bagi senam ke banwan onla ban penlong no ya kani kata masa ke bahaya baru kerpat di menteri sarkar ban simkialem ban la ban penek pensa kani kata masa ke ban adu ki por hendai entai menteri sarkar ubasan borsulai lero ke Hima ke simkia ke ban penek kata masa tenrai baik kiwe jinglong tenrai jong kariti gedostor bat kelariti bat ulah kulara macam kia kene jengker pat jong Hima bau loong bah kesnaman wan kin sepenlong ya kene kata masa ke bahaya daga jinget trelang hapan ke Hima bat ke sarkar jela Ini sound sipil gitu. Iya. Cut đi. Hold that.
Pula tidak berpatai kendiak ke ke jumpu jongka hima lingyong dan pelong yang kini ka festival bam yang pelang ini apa hima. Pi kane kam de syuk subjek badang thamai kala dek ka kam ke bala rim baki long syua man syua ki ju le ya kane ka festival dan dai hak pon man syua lang kinong song sinong kenang duna bat ban ya bat ka jingyo jengkot kenang duna bat haitai por ka tradisi ka ne festival kini kena jingyo long ba kim bat dakwa than man ban pen pau sya ka perthai blok we lai mentang i ba kini ki kalsur gini ki bam yang pelang ki festival i kelas tang ja no kelawan da yuai paki kinja festival te khamtam ki seno kendong nakaliang state government i kham i ben ya bonong ba idon la ke jong traditional yu tan ki i ben tan ngi so bonong ba ban bot ya ta kanuksa ke ba kilong suaman suam kila ya sedang ban mai phang ban ngim kwa ban penduk ban ngim kwa ban pen peruspa ban nang pen phu pen pheng ban kene kata masa ke kesin ke basam ban ngisukmen ru banong bakat nang mi usnem kanang he kanang yan bat kan nang mi ni usnem kanang he ban ngisuthu ngi suthu ru leng ba ki SSG nang ba kun samlam bagi ong kum kene kata masa idon kamban nang pen he bensan kanang ba ki pateng ban sawan kini i bat ya ka jing ruspa jong kos jong kan de kai nang ta le pulung ban idon la ka jong koson mal ka jong ka festival te ngi pen i jas ka pathai ba ka festival ngi bon la ka jong idon ru ki mo festival ki bon ngi syam-syam idon ki lang suak yang ba ngi don ke bam so phim ngi bang don bam sira ngi don ke bam do yesiat ngi don ke bam do bam khana hendai kine katu kan hendai ki bam so phe bam sira kalong papun bam sira pat ngi bam hakpor sua bakin od ku ba bam so phe te mut por so phe da dem tu lakut jadi ke bam yang pelang ngi bam tang ini ki nai ba yo Bila berpatai kendiak alor to memorandum ke jumpu tapi sulit ba minister bawan tidak ama memorandum isu pha na maria katu ke bagi don bobat ya ka an korsor ngila pha la slem bang ba si phok khatan sdem mensua ka director ayu jong ka an korsor tikila da wan le sorbe la wan le data tan re hadu mentang ye kendu ki ong bangi pat yo lat ban le ni che persang re kum ki minister kum ki lokal MLA ya persang ban ya le ndai isuthu namar ki don tu ma puri thi i balada ngimyo ban ker ban ngimyo ban sumar bhan marba kajing a jong mai mariang yo ki kta ki penjot ni tiang yo kedu no ya ta ka national beauty ngadap da kajing kemen bangan wan sibenta kana ka tamasa bagi ong festival bam nyang plang mo ang na po umsau mat kehima ga po hima langyong te don bok mangadon ya kapur tengah laperiang mangan wan kumu chief guest haga jingan lang ber lokal mili kumu guest of honor ba beyond star kurba tengah kalong so impress bangan iba ho ngi ba mu nyang rendiang ba mu nyang long ba mu nyang se te haga ka kenti ngayo ba mu nu nyang plang ang na po ang na strong te kana kalong ka festival ka ba layak la south nam kenti tengah iba meneng ala air ka jingkren ba iba ran ta thang u lungdo jang hima baru lokal meli ngile ya penbe ba next kan mulong confine kan susah ku tong jong nulum hak naga hima tengah ai jumbut le se baga department ke jongi ka art and culture in collaboration de ke betrailang haunus nam bonwan ngin pelong ke festival ke ba kanang bakal aban kringi ki tourist kinong jungok kai perthai ber khamtam ko ko ipla ba bu jingwan jung ukunyang le se gila aban ong ba kiburiu gedang de ki babi ki sadien ba ki bam yo to ukunyang ndrei kan kum jingya thu do lungdo ka hima lengyong kadai ngiru ki bam yang long yang rendia ngakmau ime ipa ki pen bam mi ka season bagi bam baru ulong dawai bantai ya kamet ke jungi adon ki jingpang te hang ne lung do le thu ka jing na du ki riu ndai min swa ki bam khang yu ne bob doi bawan kum bon ai dawai ki bam ki baki sat ya kamet ka phat te ka kubur kam de ban long sa tang hang ne tang ai jumur begin sia trei lang no next kangin pelong ya ka big festival bagan kring om tang na rikasi je tang na po rikasi jong in na Giant Hills Garo Hills North East bro ko but na boro ko ki India na ka perthai bro ko ki tourist kinwan ngin sai white publicity ban pentip ya kana ka festival ka bala isong shit hado kata but kalong ke history
Kadon kaya history ka baki pajba mende bakin tip tang nen lagi di bentip di hastrup jong pertai kita kini ki jing ajung mon ya kahima ka bangin seashong ka bangin ya trailang batka minister batka ka the Department of Art and Culture ka jungi Ka St. Edmunds School Shillong ha kasing tho ding jong katayo kabalala kala penlong ya ka concert kabala ai kerteng Evita ka badai ka musical play ha ka bagi kena school ke le shimbenta ha ka ban penia la ka sap ka phong ha ka ban akum ki tung shop ki puran padru ka ban ruai ki jing ruai kani ka concert ke de shapang ka jing em jong Eva Peron ka badai ka kuram ka baar jong president keri Argentina Juan Peron ka bala pau nam bha bat yo bat ya ka bor ka jing trei ki kam mon sko bha bat chapang ka khana jong ka jing yap no jong ka Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Distance. And as for fortune, and as for fate, I never invited them in. Though it seems to the world they were all I desire, they are illusions. They are not the solutions they promised to me. The answer is here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. Just listen to that, the voice of Argentina. We are adored, we are loved. Statesmanship is more than entertaining peasants. We shall see, little man. I am only a simple woman
beautiful thing of all the talents, a cross between a fantasy of a bedroom and a saint. You were just a backstreet girl, singing fighting, swatching and biting, high flying adored. Did you believe in your wildest moments? All this would be yours, that you become the lady of them all. Were the stars in your eyes when you crawled in at night? From the bars, from the sidewalks, from dark under the theatrical. Don't look down, it's a long way to fall. People of Europe, I send you the rainbow of Argentina. Spain has fallen to the charms of Evita. What she likes, it doesn't matter. She said you were one down with the golden touch. Feel the pouring for the 5,000 seats. But if you're really a General Franco, that's not mine. You are, I told you so. Makes no difference where she goes. The whole world over just the same. You should have heard them call her name. And who would underestimate the actress now? I don't like to spoil a wonderful story. The news from Rome isn't quite as simple. She hasn't gone down like we thought she would. Italy's unconvinced by Argentine glory. They praise we're on with Mussolini. Can't think why. Did you hear that? They called me a whore. They actually called me a whore. But Senora Peron, it's an easy mistake. I've had the trouble too. I'm still called an admiral, yet I gave up the sea long ago. Things aren't all that bad. She met with the Pope. She got a member like a legend of the kindly word. So even if the cars give a lady the bird, she has a time in early access, does have some hope. But she's still made a fabulous impact, caught the eye. Let's hear it for the rainbow stories. An incredible success. Work my show, we had it down. Would Evita win through? But the answer is a qualified yes. Here for the rainbow stories. An incredible success. Work my show, we had a few doubts. But Evita withdrew, but the answer is yes. Very so sad.
You've done well by the happy Christmas. It's only something stop. Figures get in the way. Maybe anyone who cares as much as ever belong. She's all they have. She's a diamond in their dull gray lives, and that's the hardest kind of storm. It usually survives. And when you think about it, can you recall the last time you loved anyone at all? She's not a bauble you can brush aside. She's been out doing what we just talk about. Example, gave us back our businesses, got the English out. And when you think about it, well, why not do one or two the things we promised to? But on the other hand, she's slowing down. She's lost a little of that magic drive, but I would not advise those Christmas presents to the right. Any satisfaction from a fading star. She's the one who's kept us where we are. She's the one who's kept you where you are. The years are rolling, the nights are up. Would-be presidents are all around. I don't say they mean harm, but they each given arms to see us 6 feet underground. But we still have the magic we've always had. That they come inside us to worship me. We arrive thanks to them and no one else. No thanks to your generals, a clutch of stuffed cuckoos. It's not a question of a big parade, proving we're big with the mobs on the streets. Our problems are closer than that, they're along the corridor. You're wrong, the people, my people. The people belong to no one. The Africa can be manipulated, controllable, changeable. In the end, the people don't matter. However much they love you now, it matters more. And as far as my stuffed cuckoos are concerned, you don't officially or politically exist. So I don't exist, so I count for nothing. Try saying that on the streets when all over the world I am Argentina. Most of your generals wouldn't be recognized by their own mothers, but they'll admit I exist when I become vice president. That won't work
We've been through all of this before. They'll finally attempt to make you vice president to the nail. You will never overcome that sort of opposition with 100 rallies, and even if you did, yes, your little body slowly breaking down. You're losing speed, you're losing strength, not style that goes on flourishing forever. But your eyes, your smile, do not have the sparkle of your fantastic past. If you climb one more mountain, it could be your last. On that hill, bad moments come, but they go. Some days are fine, some a little bit harder. But I know has been is the same old routine. Have you ever seen me defeated? Don't you forget what I've been through, and yet I'm still standing. And if I knew, it could even be to your advantage. This is not a case of a sympathetic word in the gossip column because you got a cold, or try to point out that you might die. There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Or else I could
Seit der casa rosada crying vampiro, but that's all gone now. Leave beware your ambition. It's hungry and cold, can't be controlled, run wild. Screw the middle classes, I will never accept them. A new Argentina, the chains of the masses untied. A new Argentina, the voice of the people cannot be and will not be and must not be denied. High flying adored, so young, the instant queen, the rich, beautiful thing of all the times, a cross between the fantasy of a bedroom and a saint. Sing you fools, but you got it wrong. Enjoy your place, cause you haven't got long. Your queen is dead, your king is through. She's not coming back to you. Money was raised to build a tomb, a monument for Evita. Only the pedestal was created, and Evita's body disappeared for 17 years. Thank you, friends. Thank you. And what can I say? Congratulations to St. Edmunds boys and girls and the musicians. Te parlok da ketua ngila pois kebekut juga tup kebor jengi mentah kejan miet yang sesiam yang bat pilih sempeo kejuk kesni bat ha kejuk kepor. Tublai shibo ni kepor jongpi bat kiasok.